Kusalimieni wangapi wako tayari? Mheshimiwa Fred, karibu. Koma sabaiga. Nonyemba liwa bwate chibugusera bono totegerere montegerere. Abantu baminto. Bitangani ganko irenga kiega kuba kirambu yamo n'abantu baminto mwesipi. Abagusiba ito abantu baminto. Igomba anjete lakini obwanjani mwangaro kirinche n'abalayi baito nobo kumienya saba seseni. Igongwa kila nyasaye mbiya mono twanyorire liba tuomiraniriga omonanero turaire koru 2020 twekara twarwete mirimo ya serikali tukagenda gukora mirimo n'iziko abantu bamindu mwagenderere no bwanjani ryoka moko na kubori nga matianga yachete achitobwatera nega ono yonacha asenge sababu isatu abantu bamindu esababu entangani kuna momanyete nchego na aitwe mirimo ya serikali ndara jangarusia ga utine sati ga susule ga siga miaka 10 ekeraera na bande mbachite bare serikali barororo mbabuga tarite ngoriabo bakolema so tokarara tigatokire ndoja gutamerwa ngani ntwaje kwa distawe sibakori marita ngoriabo njenga gana okole mirimo aso mwako yo mo etire kuru mwako uria abantu baminto tigamba tebiye kene tinana korora kurunyiburwa buna abantu bako otomera ji message bako otomera mangana aba pasta bako otomera ji samon ne bungo bande bako record ebinto byonzi bie bine na ligio monto consultant to komba to je ko sigeta wakombolinga utakwera na gochaga tiga mangana ye merime yogora aira na gocha na endo rusie sa tibu na kwa rusie tinego na ozusure ga asibija ono mbaboli ga bantu baminto na womota ga tenji tiga merime elia ira na gocha andu rusie sa ti Bono mwangere libaga abangwana bali bangete gasi njemba lele bintu byabo no boronge kyabo no bakwere gasi oko bakoro na maskani mbali kere liruba ligiya mbateri ngabwa mwabo abantu baze tombanga ne kimbi yamono nganje njusi kore gasi aseito nani kana kole me ino gabe eli yakabere egento mwabere mo gomboli kere ngaki Koroji message Jones bi Matiangi ngochole obwate na nabantu bande mukwana nebisa kubinde Kenya nabarayi bagusi mutora tokende sabari bana mwamboligo bono nenje tigamba boligo ntayale mole kombwati singa ndenjire iyo wono ni nungo sabari bala ekigana ninu abanene moko ngali baga na ndiko baira sana mna muri abanene mirimo wontebia wakubwa wa kuandika watu kwa hiyo kazi ni nyinyi na kitambulisho yako na kadi yako ya kura. Hiyo sio kazi unaweza kwenda ujitangaza huko eti mimi nimepewa kazi. Hiyo ni kazi unapewa na wananchi nyinyi. Njewono mwatetente wenga ntayalende elinde muri omumanyiko bangabona mokondika. Bono ne kwanire njibwe ko monyene ntayalende point jibere mokore la mangana. Neti point jibere neji.
Iwanda yatoko basabari baga. Bokwana bantu bonse batagerete. Will you allow me na munipe ruhusa niongee na Wakenya kutoka kaunti zote za Kenya? Mtanipea nafasi hiyo? Bwana na bantu bonse ko Kenya. Kora unatoa Kenya nsia itobosio. Point yo mwerio mukorera. Abantu baminto. Igamba njete muna moma ite kianda ge komi agasteri me chande sende njena mambo tuko semo gaso gastimbo at problem there. Nale kwa sababu ndio kama abantu baminto. We tuko na shida. Yeah. I want to tell you this, my friends. Because I know when there are challenges in a country such as we have now, and we have many challenges, let us not pretend we have serious challenges. We can very easily be tempted to miss each other, we start beating each other, to be divided and to mess ourselves up and destroy our country. I want to ask you, my fellow citizens, tafadhali nawaomba, tusipoteze imani, let us not lose hope in our country. Tukae na imani, we are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno ili nchi yetu iwe sawa sawa. Tumekubaliana? Mimi nawashukuru sana. Tushikane sisi wote pamoja, tuende safari hii. Tushike kadi ya kura, tupige kura, tukae na amani na upendo. Hapa msiiti this time around tutatafuta kitu na mkono wa kushoto ili tuende pole pole tufike hapo. Mungu na wabariki, asante.